Tuma chuan M16 silai documentary kan thlir ho dona a chian le zual zawk nan history tlema zo kan entel dona ni anen thuak chuan silai lememo ti mai tur ania a sakruang po aluminium le fiberglass a thom ania a ri zong po zang te ani a recoil smooth em awangin no pangkum som pani milek tan po hancherek vel chu thil ol sam tak tur ani patrol lovin he silai hi achung nung hle ani he M16 silai hi Vietnam indona khan acha thalo hleya amai ro chu ral thum lam expert ta chuan azan na le automatic kanina hi an du hle thungani kumsang ka zakua somnga chawa Korean war thleng khan America chu combat rifle chungchanga ngai tuana asen ti na sa hleya Korea rama chuan Chinese le Korean in samna thleng chim maya Chinese lama po hlim tu ringot po mi makta doi khat chung lai ani he boina hian lai puin mangnangin atam beran man chu silai nia chung Chinese pai ho neya thunun tur chuan silai tha pai mo takzat ani chuti laya Korea rama US payam ta chuan chuti ang silai tha chu an nei lowa an silai man po indo pui phani na hun laya an lo man to thin Grand M1 rifle le M1 carbine ta chu an ni maya Chinese pai ta po chuan silai hlui to tak M1 carbine chu an mang ve tho boka he M1 rifle hi semi automatic ni in a effective range chu yet sang khatania silai mu 30 caliber pariat paileng bokani minute khat chungin silai mu somnga kap chok mana chu Korean se pai ta tan chuan adu khop om lo hle ni he Korean wara se paitel ta chuan silai thazok M16 ang te hi an mamo zia an lo au chu pui fo to thina kumsang kan zakua somnga chovel thoka nia zirchina landana chuan sipai tamjok chuan an mel ma te chu yet zani aya lanom chuan an silai an met per ngai manglawa chuti ruale ro chuan sipai than khat chuan yet za somni aya lanom chuan an met per lo ve thung boka achan chu ting anga hla chuan silai kap thiam tak tan po an tum tak ka fu chu thil har sa tak ani chuan an silai man lai chu a thatok lo hle ti anem nge chiang hleya chumi ni wang chuan M1 rifle thak na tur silai thar chu duan za in rel ta ni chuan silai siam chu thar chu amenga M14 ti an vua ani etaka chuan M1 nen inang tak nei in anuaya magazine nein musomni apailenga amai ro chu silai chuan thattok lo na anei tho mai chu full automatic na handa chuan an ve khat me perna bak chuan an target chu an fu lei thei chat lo ani semi automatic na handa chuan ama lo man thin M1 rifle ai ngot kha chuan ala thazok tho ani chuti hun lai chuan silai tam zok le chelek ol sam zok mamo na chu sang hleya amai ro chu du than tur ro chu he silai M14 chau hi ani deuh maya he silai M14 le silai changkang angreng tak AR-15 anuwa M16 an upgrade le tura hian inelna an neya chuta thazok zok chu sipaina officiala an silai man tur ani don ani chu silai pani inelna AR-15 silai a thazok ani ti lan tinan chuan indona man potanga ya amai ro chu sipai ta chuan an mun puilama enchinna an nei ta zok ani mitam tak chuan hepa Samuel Col thi kan thau ome ani hi puak ruk silai revolver sim chok tu nia khotlang lama phai chuan ala hle nge ni tin John Browning apo hi kan hramai thai ani hi America ral thuam chuan vor pathum lo sim chok to tu nia chung zinga chuan he Browning automatic rifle po hi atel nge ni han soizel ta ka chuan Eugene Stoner po hi hria kan omo me ani hi M16 silai duang chok tu zinga akhai pa bertila kan soi solom love kumsang kan zakua somnga chomalama khan heng small arms ral thum lampang siam chok tu company pakhat Armalite company a chuan Eugene Stoner hi chief engineer ani nge ani Eugene Stoner hi kumsang kan zakua som ko pasari khan kumsom sari palime ni nalo boral to ani Armalite company a chief engineer ani lai khan Eugene Stoner hian silai pakhat
sipai ho mit la tak bai alo duang chuka chu AR-10 silai hi ni he silai AR-10 hi paung sari chawa ritania musom ni lengin silai mu 7.62 mm amangani ve khatanin chinna chuan silai an metpok chu a barrel chu rampok thut maya silai metpok tu kujung pu chu abung thal nge ani ome chu wangpo chu ni mana sipai lam ho tu ta chuan chu silai AR-10 chu ti changtlun chun zom an phal talo nge ani amai ro chu Eugene Stoner silai siam chu lo mu ve tu 4-star general William Wyman ru chu ane le ni turani kumsang kha zakwa songa pasari khan general William chuan Armalite company California mi chu azuklo nge ni ti chuan Eugene Stoner chuan general Wyman zara chuan asilai siam sa chu aron ti changtlung chawa AR-15 silai nakina M16 silai la upgrade chautur chu aron siam chuk ta ni AR-15 silai hi aluminium le fiberglass a thuamania a barrel le apat le mazong chau chu steel manga thuamani bok silai mu somni panga pai thein semi automatic le full automatic a ada thei bok ani AR-15 silai mu hi 22 caliber ania amu te ta wang hian thuiri tu ka kap theilowa amai ro chu amu te ta wang tak hian silai mu po a pai nem thei zoka hei tak hi M14 aya a thatna zok po ani ome chuti rual chuan sipai ho tu Frederick H Carton chuan Eugene Stoner silai siam chu chu a order du lowa a chan chu pon lammi silai siam chu ani baka silai mu te lu tuk chu a ring tok lo ani pera chumi ni ta ka chuan sipai man tan chuan M14 silai zok chu an thlan lo ngai ta a amai ro chu vanei thlak takin kumsang kha zakwa somnga pariat khan general Wyman chuan sipai man tan AR-15 bok chu a order le ta chumi kumvek chuan arctic muna sipai na silai en chinna an dei na chuan AR-15 silai chu amol pho hleya aka adik lawin chiang kon lo na anga hleya chumi ni ta ka chuan Eugene Stoner po chu arangin chu silai en test na mun arctica chuan a silai chiang kon lo na zir chiang tur chuan a thlok lut ve ta ngalani chumi ni wang chuan sipai ho po chu Eugene Stoner silai sima chuan an hnual suat hleya kumsang kha zakwa somnga pariat khan sipai ho tu Frederick chuan official letter lo ziakin Eugene Stoner silai siam AR-15 hi sipai manatan alak tlak lawa chuwang chuan ti changtun po a trulove ti in lo ziak nge ni AR-15 silai hi US Army ten hnual suat ma se Colt company chuan AR-15 silai hi Armalite company rang chuan an lei chhawanga ti chuan Colt company chuan spota manatan le sipai manatan chu silai chu marketa aron zuar chuak ta nunglama sabar antiang main baiselo tak main Washington ami Air Force General Curtis Lime na rang chuan chana an mutani kumsang kha zakwa somruk ni puilai chuan General Lime na chu silai company na intilimna an siam huna chuan kalveya chuta chuan Colt company na leitak AR-15 silai chu an ka tir china donfo pathum yat somnga yat zale yat za somnga da chu an kap china General Lime na chuan chu AR-15 silai chu Air Force Base ven himna chuan tu sam ni na ria chople chilin AR-15 silai singriat lai chu order ngal ta ni amai ro chu sarkar lam chuan Lime na silai order le ni tur poisa chu ral mon lai ni wangin an lo chel ria ni ole clear tu te Part-1 na tan chuan hemi thlanga ni se a chun zom le na tur Part-2 ronda le thuai ka tum don nia